Kaseng all janta master role workers kalarai ban penkup buramyu menteri rangba o Konrad ki sangma kum kadak kajing sngongo ba ka sarkar hapok kajing elam jongu kala penkiu ya kabainong yaki na ka shispa khandai punriu tingka shakalai spa tingka na du usnyam arjar khapra kum juru kinong shed midday meal kalayo ya kabai sngi na ka sarkar meglaya kala kentiu shaka 1000 tingka ya kani kajing penkup buramyu menteri rangba larai ban penlong ha ka khat nyau trik nai lar ha umulong kinong elam kani kaseng kila khot ki ya baro ki dekat jong kaseng ban ya poilut chini ke jingelang penkup buram yu menteri rangba kajela sejisin agani ka sngi ka wada kat kam da kalam da presiden wa ga daw baro yang chi wa apo yalam khmat yang chief minister Konrad Sangma wa ka sarkar kabinet ki yang pengku ki ya kanong sngi Agatu ka por yang arjar khatra Oktober to eki ka sarkar eki unskim to chispa khne bhan rutang ka chismi tadaman ga na ka strict ang Oktober arjar khatra pengku ka sarkar hako elam khmat chief minister to chispa so tangka chismi taman ka lespa tangka chismi wara tane tidak nado gitu gisnam banan segar banta kawa Asin cisnam ke strik April strik Oktober pengku nongga sarkar lembaga labor department ke welfare board kata to ke building and other construction welfare board for labor department kini sedang kerekam nado owan chief minister Konrad langba yaki dengan gasai hakani ke board ki kerek misteri senayo netewan ki kerek master PWD PHE water resource kini to MD gahak wo kre wo man member hin hagani ga board M ka makhaso tri scheme to win ke ta scheme to ko e scholarship subai school ka sarkar ya ki khon yong ki ba dekhot ki em po ni ga board ta chami na do wa ga ta por hado ne ga scheme ka sarkar meghalaya da sutulap to manu banai ki masterol achwa arjar khatra ki masterol kiyo tolop kita asin lesen jisna dan raina do 2001 Oktober hado unu banai Jun unu Julai le dayo gimana banai tane tidak kanito kabanta kawa niliang yung iki masterol hayato unu ki midday meal cook naginong chadja ya ki khanna ki school wapan kerekam ya kaniga PM portion kawakan ni dalai baik bahag kerekam khamtam hajantiai te hakajing ya khi yung i ketugas newsnam gedap niliang yang ke sarkar Meghalaya hapo yang khmat biang Konrad Sangma chief minister yang i hajoi por opa ya finance enhance na pengku ya kaniga honorium i esnya bha menchua to chispa tangga chi banai raina do ga strip yang April arhajar arpau ar hado ni banai Julai egi to khatwispa na ka sarkar Meghalaya खंडेश पानक सरकार इंडिया मतकानी 1000 बना कीले जो यो की तो आरसीन चिस्नम दकामंगामन ये करले बनाए सो बनाए yung snam morim pendogi in ki ka husnam mathme mereka man kani lembah po yalang khmat biang Konrad Sangma chief minister emburam yang i yeki mi demil kokla dat e hadon ne kasni nu banai 8 June da clear warok ka honorium ke area ke wasap ke Asia bahagi do strip April la yang ajar ar la kau man prahaja to ki khabana yak jisna kini la ke clear lot ke paisa waro tanai ti daw hakini ki banta ki artli ki banta wa eu chief minister po ilam khmat yang o inegal yang ka sanjok chirup yang ki masterol wa chirup ya ki midday meal ko snyawi to le bah hawale bah won guru na ki won gisany kekamram katkam ga akor katkam ga dustur yang i to sukar liang i dewi rap ke liang chan ke liang taka i snyau em iburam ya chief minister iburam yo hakani khanya tru August muslim ajara problem uman ga te hemadan umulong te kani gasni wan ki wan na to na do na bhoi na khasi ni na janti khamtam nagaro la daw poi ki yo punku buram yo chief minister ga gasni dan Lord Chief Minister Kermani watau Deputy Chief Minister masnya bah lang dahar nito ma coming ambon minister ma Kermen challa niten kibituan ki MLA khamtam na janti ai nei ni doi em banta lang ki hakani kasni
Dekat kau mai kali utakit ini. Wagani tok kasen kemenangkong. Kau Chief Minister wan ya cemu wan pediangu ya kan dikajingle borom. Yang inong krek melasmi nado ki masterol ki midday meal kong nita ki krek misteri kan tok kaman ko kasen kemenangkong. Te ijing ya cemi yang i ya kalami kat ni lai liang borok ki chnong rali kalam dekan tu kasui. Te kawiwan kabanta kawa angno dikat. Wato wa inong kre malas ngi kau sorkar ki uchongi agi udam no ki kre sanfa prasna raine liang yong gasan yong i all jaintia master workers labor union karpa di kecik sorkar wa to de edo sana prasna wa to pungkot yo snem mo kre ak sorkar to lakamong kaman to ndrup hau arsnem wele apani hegani to hagisnem menchwa hadu arjar khatle ne liang ga sorkar meghalaya जो एक या का वो चोंग या तो अपॉन रिफाउसन स्नेम ते हकनी की बनाई ददम नेलेंग योंग ई ददम ये छेमो चीफ सेक्रेटरी दे ए दगा जिंग थो वा उपनचोंग नो या की मास्टर रोल की वकरे मलास नी वरो हे यो ए नो रिफाउ आर स्नेम हकनी बो इकत्ते बो या गजिंग करपात गजिंग कंतु ये का सरकार अपो इलाम खवात चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा wa usnya bah pen krek kam ye kan ni khnang wa to ki masterol hadin dak chongia ki mem jing sui ta karmani wa chief minister ta sarkar yang over u up snya ki ye kan ni gajum ta nalor iten la kat kam ayu kat ni la dam em ki masterol ki wa pangkhoi ki liar ki nala ki flanger nem cha surok tuti sangken ki pendap ye thlu ki surok ki em apo ki sarkar mikle lam em ki bakre cepo office ki rai ki file kat ni mani wani wanda ki midday meal kokla lam em ni gini ki wa chat jah ki school tani ka scheme PM Potion hani su 1000 tangka isnya bahasa sarkar kau man katte wa man lai bacar ti kata orang em din ta karmani la wa nai po ilang kha chief minister wa honus nam kerpat ile atau wa yo prime minister Modi dapi kejing tho wa pengkus na kabaha yang ke sarkar India kata kabaha to kat ni to sarkar mekhlia sakabaha yang ka to man khande phau na kachispa the unity wa ongi kan ni is chief minister prime minister i nakaman kaman to 1000 tangka to yo chibana ta karmani po ni naga Sanyong i ka All India Master Workers and Labor Union wa ka midday meal cook cum helper PM Potion Mikhalia hawaro kedela yong i wa haga khatnyau torik uni benai Agos arjar arpobli dau em ka annual general meeting yong i wa man haitai ha madan kawang umulong wa kani ka general meeting yong i ko u facilitate ya u chief minister yong i usar Conrad ke sangma nai benta wa upun kup buromi yo o ya kiniki nong sngi ki yong i ka wada penku wada iu yi wo ku kon nadu ar hajar khatra na ka chispa khande phon ru ku ko chagalis pa house nam ar hajar khatra te nei tem hadu ki kanong ki yong i de bat kat ni chi sen chi benai de yoi da kini warok ki kam wa to naga welfare board le da man i ki member ki em ha ko welfare board da yo i chi bon ki jing montoy nei wa le kani ka san ki yong i dai wa yarap yong chief minister wa em burom yong i te hagini ki snam nadu ar hajar khatra da dap snam ka san ki yong i ho snam ar hajar khat kinde ta dap khodi yong chief minister nadu ite ki snam how nu snam ar hajar ar khole how nu khat nyau tore da yo ki wan ka jing wan ka yong ki to ka jing kemen yong i waro ki wa em hapo yong ka Meghalaya ki daily minimum wages wa ya ki nong chaja ki midday meal cook cum helper wa hagani kasni upen em buromi upen kup buromi ya u chief minister yong i nei benta yong ki midday meal le otok deku ka honorarium yong ki na ka chispa tengka depan ku
chaka 6,000 tengka daman ka 6,000 cispa tengka naka bhak yong ka Meghalaya ta khandes pa an yo kinaka central government ta yakani naki midi mil kuk la da embentalang ki hagani ka san ki yong i da emi hakaju kayung ta naliang yong ki la upun kuburom ya chief minister haga khatnya tarik di August ta naliang yong i ka san waro ta kentu kenrong ya ki para dekhot ki yong i waro ki mastrol ki nong chat waro ki em hapo Meghalaya kham tam ki em hapo ajentia wa uwan sakhi langgi hagani kasngi waro yau yo i upun kop burom yau chief minister yong em burom ya kani ka jingle burom ka yong o yi ta kerpat ale ya ki officer in charge ya waro ki department ki em jar ki ki principal ki head teacher wa ki chithi naliang yong kasain de di waro ki department wa hagani kasngi upelek upha ki ya ki mastrol ki nong chat ja wa wan ki chagani ka jingyalang ka yong i haga khatnya tre ta dukini hi ki kenten e kublai ye pi waro ya ki dekhot ki yong i